ntabwo ari ukujya ku irembo, ntabwo ari ukujya muri quartier, ntabwo ari ukujya mu isibo, mu mudugudu, cyangwa se kujya gusurana, cyangwa kuba urugo waruhindura insengero. Komeza ubwe neza uri kuri iki biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5 nkubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza ukurikira ibiganiro bya Afrimastv, dore ko tugenda tukugezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Twakubwira ko rero tuyangwa se twakwibutsa ko kuri uyu wa 30 Kanama 2023 wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP J.Bosco Kabera yakuwe kuri umwanya ku buryo atakira umuvugizi wayo nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda kuko yahinduriwe inshingano. CP Kabera rero yari amaze imyaka 5 ari kuri uwo mwanya w'umuvugizi cyangwa se w'ubuyobozi, ndetse akaba yarahawe izindi nshingano nshya. Yari yaratorewe rero kuba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu kwezi k'Ukwakira 2018. Uro akaba yarashize n'ubundi imyaka 5 yose ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. CP J.Bosco Kabera rero yahawe inshingano nshya, ndetse yahawe inshingano nshya kuba komiseri wa polisi y'u Rwanda. Naho ku mwanya w'ubuvugizi yarariho hashyizweho ACP Boniface Rutikanga. Ni inshingano zongerewe kuzo yarasanzwe afite, dore ko yari umuyobozi w'itangazamakuru n'inozamubano. ACP Boniface rero ubusanzwe yari n'uyungirije Kabera ku nshingano y'ubuvugizi bwa polisi y'u Rwanda. CP J.Bosco Kabera rero yagizwe n'ubundi komiseri wa polisi ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo n'ibigo byigenga birinda umutekano. Akaba yitezweho byinshi nk'uko n'ubundi ubusanzwe inshingano yarasanganywe yazuzuzaga neza. Gusa nubwo bimeze gutyo rero twakubwira ko ari byinshi abanyarwanda bazamwibukiraho kuba yarari umuyobozi cyangwa se yarari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, kuko twakwibutsa ko tariki ya 29 Ukwakira 2018 nibwo Commissioner of Police CP J.Bosco Kabera yatangiye imirimo mishya yo kuba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Yarasimbiye rero ACP Theos Badege wakomereje akazi muri polisi mpuzamahanga ifite icyicaro i Paris mu Bufaransa. CP J.Bosco Kabera rero akigera mu nshingano nshya yahise amenyekana mu itangazamakuru kubera ko yatangiye kwakira abanyamakuru abaha ibiganiro byibanda kuri raswa ry'abajura, ibibazo byari biri muri koperative z'abamotari birimo n'abakoraga n'ubundi batagira ibyangombwa. Mu mwaka 2018 rero nibwo hari ikibazo cyo kwimura abaturage mu manegeka. Iki rero nacyo kikaba ari nacyo kibazo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera yagombaga kugira icyo kivuga nk'umuntu uvugira urwego rushinzwe n'ubundi kureba uko amategeko n'amabwiriza bishyirwa mu bikorwa. Uyu rero J.Bosco Kabera yitabiriye kandi ikiganiro Minaroke n'umujyi wa Kigali na polisi bahereye abanyamakuru mu nzu mberabyombi y'umujyi wa Kigali. Mu mwaka wa 2019 rero naho yakozemo byinshi, ariko we yaje kurangira neza ariko uhita uhereza undi wa 2020 wari wiganjemo ibibazo gusa harimo rero COVID-19 ndetse yatangiranye nawo. Guverinoma rero ihita itegeka ko nta munyarwanda uva mu rugo. Abanyarwanda rero ntibazibagirwa uburyo CP J.Bosco Kabera yasomye kuri radio na televiziyo ko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byategekaga ko abantu n'ubundi baguma mu rugo. Hari abantu rero bari baramwise guma mu rugo. CP J.Bosco Kabera rero yigeze kubwira ikinyamakuru cyangwa se kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda ko nta kundi yari kubigenza, kuko yagombaga kuvuga icyo amabwiriza avuga atabiciye ku ruhande. Guhera muri uwo mwaka rero kugeza ubwo ibintu byasubiraga mu buryo, CP J.Bosco Kabera yakomeje n'ubundi gushika amabwira buri wese warebwaga n'amabwiriza yabaga yarafashwe icyo gihe nyine ko yagombaga kuyakurikiza kandi neza. Nyuma ya guma mu rugo rero CP J.Bosco Kabera yagaragaye cyane muri gahunda zitandukanye za polisi, harimo nk'iswegera y'amahoro. Ubwo rero yagiye muri gare, ajya muri kiliziya, mu nsengero no mu misigiti asobanurira abaturage amabwiriza yo gukurikiza amategeko agenga umuhanda. Ku byerekeye rero gukurikiza amabwiriza agenga umuhanda, hari abazibuka impaka yigeze kugirana n'umunyamakuru Kenisi ku ngingo n'ubundi y'amande yacibwaga abantu bagenderaga ku muvuduko wa 40 ku isaha. Iki cyemezo rero cyaje kuvaho ubwo Perezida Kagame n'ubundi yagikomozagaho, ubwo yavugaga ko uwo muvuduko n'ubundi ari muto cyane ku buryo n'umunyamaguru yawugenderaho. Itangazo rero ryaturutse mu buyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda ryatangaje ko CP J.Bosco Kabera agiye kuyobora ishami rya polisi rishinzwe ibigo birinda abandi umutekano.
yasimbuwe rero na Assistant Commissioner of Police ACP Boniface Rutikanga n'ubundi wari usanzwe umwungirije mu nshingano zo kuvugira polisi y'u Rwanda nk'uko twabigarutseho hejuru. Haburaga amezi abiri ngo n'ubundi huzura imyaka 5 CP J.Bosco Kabera ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ubusanzwe rero CP J.Bosco Kabera no umuhanga mu by'ubuyobozi ndetse akaba abifite impamyabumenyi ihanitse n'ubuhanga rero afite mu byo bita public administration. Uretse kuba rero yari asanzwe ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, CP J.Bosco Kabera asanzwe abana mu nama cyangwa se abano mu nama y'ubutegetsi ya Zigama CSS. Uyu rafite ubumenyi mu bikorwa byo kugarura amahoro, yayoboye ubutasi bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda hagati y'umwaka w'1999 n'umwaka w'2001. CP Kabera kandi yigeze n'ubundi kuyobora itsinda rishinzwe gukusanya amakuru y'ibibera ku rugamba. Iryo tsinda ryitwaga Combat Intelligence. Muri polisi y'u Rwanda rero yahawe inshingano zitandukanye zirimo kuyobora ishami rishinzwe abakozi n'ibikorwa hagati ya Kamena na 2010 kugeza Nyakanga 2012, ndetse ashinga ubufatanye n'amahanga hagati y'Ugushyingo ndetse 2013 na 2014. Ayobora n'ishami ry'ikoranabuhanga n'itumanaho hagati ya Mata 2014 kugera Kamena 2015. ACP Boniface Rutikanga wamusimbuye nayo yakoze igihe kirekire mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro ku isi. Twakwibutsa ko kuva polisi y'u Rwanda yashingwa imaze kugira abavugizi 5. Abo rero ni ACP Tony Kulamba, ACP Celestin Twahirwa, ACP Teose Badege, CP J.Bosco Kabera ndetse na ACP Boniface Rutikanga. Kabera niwe wenyine wavugiye polisi ifite ipeti rya CP, kuvuga Commissioner of Police, ndetse akaba yananivugiye imyaka 5 ikaba yari igiye kuzura neza, akaba haburaga amezi make cyane.